Fourth quarter. Taas nun. Bataan. Dalawa pa rin ang lamang ng Bataan.
11. Dito Fontanilla to Napoles. Gregorio. Lamang na. Aray. All 79. Lamang na. Aking takot. Yun lang. Shooter talaga. Second shot clock. 3:45 minutes left. Tatlo na naman. Sayang. 84-82 in favor of Bataan Risers. Not counted. Traveling boy.
85-86. For 86, 41 Bataan Risers, 3.